कर्पूरं मध्यमन्तस्वर परिरहितं सिन्धुवामाक्षियुक्तं बीजं ते मातरेतत्त्रिपुरहरवधूत्रिकृतं ये जपन्ति तेषां गद्यानि पद्यानि च मुखकुहरादुल्लसन्त्येव वाचः सच्छन्दं धन्तधाराधररुचिरुचिरे सर्वसिद्धिं गतानम् ईशानः सिन्धुवामश्रवणपरिगतो बीजमन्नान महेशी द्वन्द्वन्ते मन्दचेता यदि जपति जनो वारमेकं कदाचित् जित्वा वाचामधीशं धनदमपि चिरं मोहयन्नम्बुजाक्षि वृन्दं चन्द्रार्धचूडे प्रभवति स महाघोरबाणावतंसे ईशो वैश्वानरस्थ शशधरविलसद् वामनेत्रेण युक्तो बीजं ते दन्तमन्यद्विगलितचिकुरे कालिके ये जपन्ति दृष्टारं घ्नन्ति ते च त्रिभुवनमपि ते वश्य भावं नयन्ति श्रीकद्गन्धात् श्रद्धाराद्वयधरवदने दक्षिणे कालिकेति काली काली महाकाली कालिके पापनाशिनी धर्मार्थमोक्षदे देवी नारायणी नमस्तुते ऊर्ध्वे वामे कृपाणं करकमलतले छिन्नमुण्डं तथाधः सद्ये चाभिर्वरं च त्रिजगदघहरे दक्षिणे कालिकेति जप्तैतन्नाम जेवा तव मनुविभवं भावयन्त्येतदम्ब तेषामष्टौ करस्था प्रकटितवदने सिद्धयस्त्रम्बकस्य वर्गाब्दं बन्धियुक्तं विधुरतिबलितं तत्रयं कूर्चयुग्मं लज्जाद्वन्द्वं च पश्चात् स्मितमुखी तद्धस्तद्वयं योजयित्वा मातर्ये ये जपन्ति स्वरहरमहिले भावयन्तस्वरूपं ते लक्ष्मीलक्ष्य लीलाकमलदलदृशः कामरूपा भवन्ति प्रत्येकं वा द्वयं वा त्रयमपि च परं बीजमत्यन्तगुह्यं तन्नाम्ना योजयित्वा सकलमपि सदा भावयन्तो जपन्ति तेषां नेत्रारविन्दे विहरति कमला वक्त्रशुभ्रांशुबिम्बे वाग्देवी देवी मुण्डस्रगति शयलसत् कण्ठिपीनस्तनढ्ये काली काली महाकाली कालिके पापनाशिनी धर्मार्थमोक्षदे देवी नारायणी नमस्तुते गताशूनं बाहु प्रकरकृतकाञ्ची परिलसन्नीतं वां दिग्वस्त्रां त्रिभुवनविधात्रीं त्रिनयनां श्मशानस्थे तल्पे शबर्हृदि महाकालसुरतप्रसक्तां त्वां ध्यायन् जननि जरचितोऽपि कविः शिवाभिर्घोराभिः शवनिवह मुण्डास्थिनिकरैः परं संकीर्णायं